Uzbuđenje raste, krenuli smo sa live-om. Niđo, ajde. Aco, ajmo kratko samo, Aco, jednu izjavu, da ne ometamo previše početak. 600 ocjenjivanja, Aco, je li tako? 600 ocjenjivanje. Peti festival. Ko je odgovoran za prvi? Pa za prvo ocjenjivanje smo neki moj dobar prijatelj. Ekipa je ovdje dala saglasnost da se snima? Da, naravno. Predsjednik komisije, dr. Branko Popović. Ajde još jednom, samo kratko ljudima koji su krenuli da nas prate. Po čemu je ova ocjenjivanje specifično? Znamo da malo prodaje, znamo, ti si jednom rekao, vi ne dajete ovdje rakiju, mi kupujemo vašu rakiju. Tako je, mi smo prvi u Srbiji doneli tu odluku, pošto smo vidjeli da u suštini ima puno ocjenjivanja gde su uzorci bili nerealni, to jest nema ih na tržištu i nažalost ti uzorci se nisu mogli naći posle u prodaji, tako da smo mi odlučili da od proizvođača tražimo minimum 3 prodajna mesta da nam daju gde mi možemo njihove proizvode kupiti, tako da u zadnjih nekoliko dana smo obišli Srbiju na svim lokacijama gde su prijavljeni uzorci, skupili, evo kao što vidite, komisija spremna, za neki minut, 2 krećemo se. Ali to mi je za maloprodaju, prijavi se 3, a vi izaberete, znači ne može... Tako je, pa zbog lokacije, zato što imamo 2-3 sakupljača, iz tog razloga nam treba više lokacije. Još nešto je specifično za ovo ocjenjivanje 600, direktan live. Tako je, došli smo na ideju da će to biti ljudima interesantno i da, ja mislim, 99% ljubitelja rakije nisu imali prilike da prate to uživo. Mi ćemo onako malo birati kadrove i zbog komisije i zbog svega, ali želimo da podignemo lestvicu što se tiče ocjenjivanja i da ko nije mogao da dođe ovdje bude prisutan, ima uvid kako se to radi i na kom je to nivou. Ljudi nisu uopšte verovali da mogu da prisustvuju, ali već od sljedeće godine ja mislim da će biti redovi ispred Vinskog rakijskog huba. Oni će vidjeti kako mi to degustiramo sa komisijom, to smo najavili, sećaš se u onom kako to izgleda. Da li ćemo mi da pogodimo šta kaže komisija, da li smo mi eksperti i senzoričari? Pa mi ovdje u suštini imamo backstage, snimit ćemo i to. Tako biće, tako da mi svi ovdje u suštini probamo sve te iste rakije, ko naravno želi, ko može da izdrži. Imamo blizu 60 uzoraka, tačnije ja mislim 58, tako da težak je to i mukotrpan rad. Kako li je komisiji tek? Ovdje imamo jednu međunarodnu komisiju sad, ajde najavi mi. Stvarno je gost iz Makedonije. Mi smo cele godine iz celog našeg udruženja se trudili da komisija bude međunarodna, pošto je dosta tih ocjenjivača, Svetski zavod za to za ovu godinu, pored naše ekipe, daleko poznate, a tu je i Goran Milanov iz Makedonije, jedan od vrsnih stručnjaka koji nam se pridružio, a evo za sljedeću godinu mislim da će to biti još veći broj ocjenjivača i pokušati da dovedemo i neka zvučni mene. I da nam se ljudi pridruže ovdje, da ovo je magija ovdje doživjeti. I jednom je Niđa iz Dara Visova priča kao deki, jesi bio, nisi, moraš da vidiš. I onda prošle godine sam bio potpuno fasciniran komentarima, ali hajde da ne smetamo, nek oni polako krenu, a obećavamo ljudima da će biti par intervjua, tu je Sale, znači predsjednik udruženja šumadijskih vina, je li tako, kolega naš, tu su vlasnici destilerija, pa ćemo i sa njima praviti kratke intervjue. Ajde, samo Aco, hvala ti. Za ostatak atmosfere si zadužen ti. Hvala ti puno. Ja ću da kažem samo da predstavim komisiju. Predsjednik komisije je dr. Branko Popović, tu je Vele Tešević, tu je Ivan Urošević i čuli ste, znači, Goran Milanov iz Makedonije. Ja se nadam da se čujem, moramo da pričamo tiše, ali ajde, da pustimo da to krene, pa ćete da vidite kako sve to izgleda. Kako se? Se čuje? Ja se čujem? Ja ne znam da se čuju. Kako izgleda sad, vidi?
A da smo se čuli, ja. Laco, već na 24. A ne, nisi sam, ja kažem Dragani da prati da li se čuje, ono kaže, već sam trebalo to da radim. I ono promo... Da, sad mi kaže supruga i support Rakije iz Rakije da se previše čujem i iza telefona. Ja se nadam da možete da vidite ovde šta je na meniju komisije. To ćemo u jednom momentu i to snimiti. Idu prvo šljivovice, to čujemo, nadam se da čujete. Vidjet ćete kako ide i najava. Mislim da to je vrlo interesantno i svi uzorci su zaštićeni, znači ne vidi se ko je proizvođač. Ove godine mislim da je deo ekipe iz Udruženja Šumadijske rakija radio na pripremi svega ovoga. Tu je ekipa iz Crnih žita, ne vidim Zoku Jestrović, doći će sigurno. Ali ekipa iz udruženja definitivno je ovde u organizaciji, logistici, tako da trudit ćemo se da ne smetamo komisiji. Znam da je Branko veoma strog, ali pokušat ćemo kasnije da dobijemo izjavu od njega. Aha, čovječe, moram da isključim. I da, slobodno postavite pitanje, ako imate, a mi ćemo pokušati na kraju live-a da dođemo do predsjednika komisije ili do nekih članova komisije koji će nam odgovoriti. Naravno, nećemo smetati, trudit ćemo se da bude maksimalna tišina da bi mogli da rade. Da, obećao sam i atmosferu da pokažem backstage. Sale Jacu, dva predsjednika udruženja, Zavet, Dar Visova, Amperus i naravno destilista. Joca je tamo daleko, na radnom zadatku. Isključim ovo i sve ide. Evo ga i Ivan Urošević, ja sam njega zaboravio, trenutno nije bio tu. Naravno, jedan istaknuti član ocjenjivačkih komisija. Ako je neko tu u blizini, slobodno nek navrati. Mi smo pozvali. Evo predsjednik komisije. Predsjednik komisije traže od predsjednika udruženja da najavi i da otvori peto ocjenjivanje.
6. ocenjivanje 5. festivala šumadijske rakije. Na ovom mjestu predsjednika komisije. Tu je i komisija Branko Popović iz Instituta za voćarstvo u Čačku, su članovi komisije profesor dr. Vele Tešić sa Hemijskog fakulteta, profesor dr. Ivan Urošević sa Poljoprivrednog fakulteta u Bijeljini i profesor dr. Goran Milanov sa fakultet ili institut, Poljoprivredni institut iz Skoplja. Za mene ovo ocjenjivanje danas ima jednu posebnu težinu, a reći ću vam i zbog čega ima tu posebnu težinu. Prvo zbog toga što ja, pola potičem iz ovog kraja ovde i zbog toga što je moj deda sa svojim rođenim bratom na nekih 500 metara odavde između dva svetska rata imao jednu veliku trgovinu vinom i rakijom i bili su veliki proizvođači vina i rakije, braća Vasilić kod današnje autobuske stanice u Kragujevcu. Tako da sam vrlo emotivno vezan za Kragujevac, tu sam proveo i dosta vremena kao dete i mogu reći čak da sam se i prilično formirao u tom smislu i da je to jako uticalo na mene da se bavim ovim poslom kojim se danas bavim, tako da se te strane jedna tradicija kada sam ja u pitanju je ispoštovana, a kada već govorimo o toj tradiciji, moram reći da je ovaj region ovde Šumadije, gde je Kragujevac centar u kojem se danas nalazimo, to je jedan region u kojem su uvek bila proizvođena izvrsna vina. Danas smo pričali o tome, to su bile nečuvene ružice, bela vina i crna vina, kako se to nekad govorilo, danas crvena vina. I ja se kao dete sećam tih čuvenih rakija od mog dede koji je proizvodio u Levču, u Ratkoviću kod Rekovca, rakije od Crvene Ranke i od Mađarke, tako se govorilo ne Požegača nego Mađarka u to vreme, bio je češći izraz. Tako da sa te strane čini mi se da neka tradicija postoji Kragujevca kao grada koji je uvek bio nekako središte te proizvodnje vina i rakije ovog šumadijskog okruga. Uvodna reč doktora Branka Popovića. Ja se sećam našeg profesora Paunovića, koji je praktično iznedrio sve ovo što danas postoji u Srbiji što se tiče i u bivšoj Jugoslaviji, čak je to bila jedina katedra u bivšoj Jugoslaviji koja je bila katedra za tehnologiju jakih alkoholnih pića, koga je nasledio zatim profesor Ninoslav Nikićević. S tim u vezi, rekao bih još jednu stvar, profesor Paunović je ocenjivao praktično do posljednjih dana svog života, bio je predsjednik komisija, tako da eto, čini mi se da možda za narednu godinu, ove godine organizator želeo da komisija bude u ovom sastavu, ali kao jedna mala sugestija organizatorima da naredne godine pozovu jednog od zaista ljudi koji su postavili ovaj svet rakije koji danas imamo u Srbiji na jednom visokom mjestu, to je profesor Nikićić, da bude pozvan sledeće godine, da on bude takođe učesnik u ovom ocenjivanju. On je do sada bio predsjednik i mislim da sa njegovim kolegijom ovde ovo ocenjivanje dobija na još većoj težini, većem kvalitetu. No, mi ćemo danas u svakom slučaju u ovom sastavu ponosno. To su sve ljudi koji već iza sebe imaju minimum, evo Ivan je najmlađi, ali ima gotovo 30 godina skoro, dakle ne ostavi mnogo iza sebe rada u ovoj oblasti, ima, kako mi to kažemo, veliku alkoholnu kilometražu, ljudi koji su na prvom mjestu dobri zanatliji, koji su dobri poznavaoci tehnologije i zanata, a s druge strane svi se bavimo naukom, jako dobro znamo šta taj zanat, kako njega pretočiti u nauku i kako nauku... Obraćanje predsjednika komisije, doktora Branka Popovića. Predsjednik komisije traži da ipak bude malo tiše u prostoriji, da se zatvore prozori. To su neki najosnovniji uslovi. Ovdje vidimo i Zoku Jestrović, direktoricu Crnih žita.
Predsjednik komisije traži probni uzorak, ali eto prvi neka bude i probni, kaže Vela. Rakije od kajsije, 3 rakije od jabuke, 5 rakije od kruške, od toga 1 viljamovka, 11 rakije od dunje, imamo jednu kupažu, u pitanju je šljiva, grožđe, kajsija, dunja, kruška, jabuka, 2 rakije od grožđa, 1 liker od maline i 3 travarice. Počet ćemo sa šljivama, samo hoćete da se dogovorimo za pauze sada ili... 27 šljiva. Jednu kraću pauzu, i onda 15 prvo, pa ćemo kratku pauzu i onda do 20. U redu, onda možemo da počnemo. Redni broj uzorka 1, šifra je 009, rakija od šljive, godina proizvodnje 2024. i jačina 43%. To je bio prvi uzorak. Čuli ste 24. godište, znači ovogodišnja rakija. Ne zna se proizvođač, znači vidite kako je zaštićena boca. I ide svakom. Znači ovdje se radi orakijavanje čaše, vidjeli ste postupak orakijavanja, malo se sipa u čašu i nakon toga ta čaša ide, odnosno malo rakije idu u kibu. To naši ne bi to uradili, ne mislim naši, nego mi u selu. Tako da evo i sad polete kod Ivana Uroševića, stiže. Isto tako orakijavanje čaše. Pogledajte, gost iz Makedonije već je ne samo pomirisao, već je i probao na ukus. To je uradio i Vela, Branko se još drži. Tako da, evo sada ću vam pokazati ono što je i u backstage-u. Pogledajte, sada svi mi degustiramo zajedno sa ekspertima, senzoričarima, članovima komisije i pokušavamo da zajednički dođemo do neke ocene. Naravno, vredi samo ona od komisije, a mi ćemo pokušati da budemo deo toga. Po meni, jedan uzorak koji je relativno mlad, jako lep, vrlo na mirisu naročito, koji ima lepe voćnice, voćni ponovi, sa glanjom, sa šekom i blagom strukturnim krastavim tonovima, veoma prijatan uzorak, mnogo su malo blage glatkas, blago trpkas, sa španicima, tačno, međutim, jedna pristojna rakija, lepa rakija, tako više aperitivnog tipa, tako da ja sam je dao 18-25 kao jednu lepo aperitivnu rakiju. Da, 24. Ja se isto sa Brankom slažem, malo ta oštrina i to, ali nisam hteo da je mnogo oduzimam, odnosno dao sam je 18.1, eto, da uđe u zlato kao nisko zlato, ali dobar, lep uzorak. Ovde treba vreme samo. Da, odlične ocene. Za 24.
Uzorak iz 24. Sjajne ocene. Kao što ste čuli, više se neće komentarisati uzorak. Eto, imali ste priliku da čujete kako komisija komentariše. Svaka čast Branku, on je rekao da je ovo aperativna rakija, mlada rakija, a ocene su tu negdje između 17,50 prosek i 18, imamo 2 zlata, je li tako? Kreće redni uzorak, redni broj uzorka 2. Za prvi uzorak, koja je tvoja ocena? Ocena je da se tek zagrevamo. Znači, ipak je to kontrolni uzorak. Kontrolni uzorak, zato se zove kontrolni uzorak. Sale si probao prvi uzorak? Ja sam naravno probao sam prvi uzorak, pa mlada rakija, to je jedina mana, znači dobar, odličan uzorak. Lep, veliki potencijal. Odlično rekao, aperitivna rakija, to je odlično za 24. godište, To malo, ja mislim da bi trebali da govore pre godinu proizvodnja, ne godinu punjenja. Imali smo tu mi do sada problema sa proizvođačima koji kada su prodavali uzorke su greškom stavili datum punjenja, jer oni tu su grešili. U suštini oni treba da navedu datum berbe, kao i kod vina. Okej, hvala. Ovdje ide uzorak broj 2. To je Ace, to je Nidža, prvi uzorak. Pa, mlad. Onako kako komisija kaže. Baš tako, ima potencijala. Miri su mnogo lepši nego mnogo. To je, ajde da ne pogrešim, 3. ili 4. generacija? Treća generacija, ali malo je u Srbiji, je li tako, koji nastavljaju tradiciju. Naravno, idemo dalje, ali da to prvenstveno mislim na taj deo registrovane proizvodnje. Znači da, evo, teško u Srbiji 2 generacije, a vi ste već treća, svaka čast. Kako se čini prvi uzorak? Složio bi se sa kolegom da uzorak ima potencijal i da se dobro pokazati. Svaka čast, hvala. Tek počinje. Zagrevanje. To je Aleksandar Senić, daje izjavu za strane medije. Imamo redni broj uzorka 3. Ono što je najbitnije jeste ono što ste vidjeli u prvoj redni broj 1, u prvom ocjenjivanju gdje je komisija dala i javnu ocenu. Sada se nastavlja po ovom ustaljenom načinu. Pogledajte. Slobodni ste, konstantno nas je između 25 i 30, trenutno nas je 19. Postavite pitanja ako imate neka i pokušat ćemo da dobijemo neke izjave. Redni broj uzorka 3, evo ja sam tu da probam sa Brankom i sa ostalim članovima komisije da su saglasni. Ja bih to rekao tim nekim narodskim jezikom da ono prava, ono šljivovica, ono, pa da ne kažem neku reč, ali onako mudata, dobra. Imate neki blagi miris koji mene podsjeća malo na selo, na tako neke možda spontane fermentacije ili već nešto, ali baš me interesuje kako će komisija ovo oceniti, ali ajde da probam. Da, ima malo te, kako bi rekli, astrigencije.
ima malo peckanja po grlu, odnosno na ulasku rakije u gušu. Znaš, ja bi ovo dao možda blizu 18. Sad možda sam se zajebao, ali... Sam ti ja smetao, treba se mi kažeš da ja pustim, nekako smo se malo, ali to je live, to je, što se mene tiče super, imam vama da nisam nešto. Naravno, možete čuti razgovore koji su, možda nisu za live. Ajde da pokažem šta komisija ima kao podlogu. Što se tiče hrane, to je sir, malo salame, to najobičnije, najprostije, možda šunke i mladi sir. Tako da, možemo da... Ajde, sada ćemo pokušati da priđemo do jednog člana komisije, da vidimo sljedeći uzorak. Pokušat ćemo da priđemo do jednog člana komisije. Godina proizvodnje 22. jačina 43. Jačina 43. Ivane, mogu da zamolim da neke otiske, ovo je 5. ili 6. uzorak? 6. uzorak, da kada stigne da nam kažeš neke otiske kratke, u live-u smo. Ono prvi uzorak je bio sjajan, znači onako svi su tu negde bili. S obzirom da su uzorci koji su na tržištu, trebalo bi da bude ovde dosta visok kvalitet, ne očekujemo ovde nekih iznenađenja i nekih faulova koje imamo na drugim ocenjivanjima, jer su individualni proizvođači u pitanju, ali s druge strane to znači da ne smemo da oprostimo bilo kakvu grešku, odlično, hvala, bilo kakvu grešku koju osetimo, zato što podrazumevamo da ljudi imaju tehnologije, imaju stručna lica, bave se tržištom, znači, tako da ovde moramo da zauzmemo malo strožiji neki Da, ali očekivanja su, ali tako, ipak je to najbolje što je izašlo. Tako je. Evo ovo je jedan Kratko, samo kako. lep uzorak, cvetna aroma, bezbojan, znači nije opterećen drvetom, lepi, onako lepo cveće, kao recimo livatsko cveće, ovde rekao bi da je čak ovo lepotica. Znači, vrlo lep, diskretan, aperitivna rakija. Da, to je... Ja mislim da su te bele nekako rakije nepotrebno shajnute. Mislim da one imaju perspektivu i budućnost samo zato što su one klasičan klin, jel? Pa, pazi, ovo je najveći izazov, jer ti sa drvetom, sa raznim stvarima, možeš da neke stvari i pokriješ. A ovde je virgo intakta, znači ako si sve dobro uradio, to je tu. Ako si nešto pogrešio, opet se to vidi. Tako da izuzetno, recimo, Koji se ocenu da, ako nije tajna, ne bi... Nećemo pričamo o ocenama, ali je visoka ocena. Ovo definitivno čist uzorak, sjajan. Znači, nemam tu. Hvala puno. Hvala tebi. Pokušat ćemo da dobijemo još jednu izjavu od gosta iz Makedonije. Godina proizvodnje 2022. Jačina 43. 43, da.
idemo u live na Instagramu sa ovim uzorkom. Ovo je 7. uzorak, je tako? Kako vam se čini atmosfera? Možda malo aktivnija? Da, treba koncentracija, ja. I obično nije, do sad niko nije išao u live, zato što mora se koncentrišeš malo. Da. Trudimo se da budemo malo diskretni, ali čini se da ovim ćemo promovisati rakije i predsjednik udruženja šumadijske rakije donao odluku da možemo da... Ima nas preko 30 u live-u, ljudi gledaju, interesuju ih. Kako vam se čini? Bilo je dobrih uzoraka, ali sve zavisi od definitivno sorte proizvođača, primjenjene tehnologije, kazan ili kolona, što je malo bitno. Vidim da su rakije starije, ostale bezbojne, znači nije uticaj drveta, nema ništa, znači ovo je stajalo u inoxu, nema nikakvog sazrevanja u smislu uticaj drveta na kvalitet. Ovo što reče Ivan, ovo su ipak uzorci iz maloprodaje, to bi trebalo da je nekako najbolje što jedna destilerija može da, vjerojatno uz tehnologiju... Hoću da kažem da ne mora da bude samo drvo kad je u pitanju šljiva. Da, to sam malo pre sa Ivanom, mislim da su bezbojne rakije u stvari clean, neki... To je, tu nema prevare, tako je. Čiste su mnogo, nema koštica, voćne su, voće dominira. Šljiva sad retko i teško je da se definiše da li je ranka, da li je kupaža od različite. Ja moram da kažem da se ranka prepozna u 1000. Prepoznaje se, definitivno. Kad budete prepoznali, javite. Hoću. Hvala vam puno, izvinite. Šta? Moramo da bežimo, ipak preterujemo. Predsjednik komisije je prilično ljut. Branko, kako se do sad čini? Pa početak obeća. Nisi ljut na mene što sam ovako... Kako je daleko bilo. Hvala, ima preko 30-40 ljudi koji ovo prate, pa Aca je htio da malo ipak promovišem ovaj deo, da nije ovo nije mistifikacija. Ne, pa nema nikakve mistifikacije, to je jednostavno jedan postupak koji radimo mi godinama ovako. Nikakvih problema nema i da drugi ljudi ponekad posmatraju ovo kako je, normalno sve je šifrovano, niko ne zna šta je drugi ocjenjivač dao dok se to kasnije ne dešifruje i ne pročita, tako da je sve onako kako je teče kada smo sami, tako se i sad odvije. Tako je, hvala puno. Da. Ide sljedeći uzorak. 27 uzoraka šljive ima. Mi ćemo biti još malo sa komisijom, čekamo izjavu predstavnika destilerije Emperus. Tu je Sale Novaković, rekli smo, udruženje vinara, tu su vlasnici destilerija i još nam fale vlasnici restorana. Idemo da pričamo sa ugostiteljem. To je Branko. Pa da pričamo malo o rakijama, Branko. O rakijama malo da pričam. Šta idemo u live. Kako vam se čini ove rakije što su kod vas u restoranu? Ste zadovoljni? Pa jesmo, zadovoljni imamo, znači kod nas. Jesu to rakije udruženja To šumadijskog? su rakije sve iz udruženja šumadijskog, znači rakije koje pripadaju našem podneblju. Imamo rakije uglavnom od svih proizvođača i različitih, znači vrsta rakija i godina starosti i sa svima smo zadovoljni, sve idu kako treba. Reci mi sad samo, da li se rakija više pije u zadnjih godina ili je to jedan trend koji je već ustaljen? Pa već je ustaljen, ali se svake godine, iz godine u godinu se više i više pije, ali to već nekoliko godina unazad je rakija dosta prepoznata kao da piće koje sa ovog podneblja i dosta ga traži i turisti, znači gosti sa strane, traži isključivo tu rakiju. Ovdje u našem lokalu se prodaju i šopa, znači svaki
gost grada ovde dođe i kupi onu rakiju koju je negde možda konzumirao ili mu se sviđa. Da, odlično, odlično. To je u stvari poruka svim ugostiteljima koji nemaju tako izbor kao što ima kao što ima kod vas, a da što više etiketa, što više destilerija uključi i da se time ponosi i hvale, tako, a da uvek sa strane ima nešto i drugo u ponudi, ali... Tako je, da se time ponosi i hvale, ali naš lokal je prepoznat kao lokal na jednom mjestu mogu da se kupe rakije od svih proizvođača sa ovog podneblja. Hvala ti puno, Branko. Nema na čemu, hvala. Zoko, može kratka izjava? Ja ne znam da li će nas snimit, ćemo ovdje da... Neće mi Mio oprostiti da nisam razgovarao sa tobom direktno u live-u, tu nas prate naši prijatelji. Ko neće oprostiti? Mio. Dakle, može ovako. Ajde da god. Čisto da ne... Koliko pomažete, a znam da pomažete puno proizvođačima i kroz celu priču udruženja Šumadijska rakija, ali ti kao direktorica, eto ja mogu na ti Strnih žita, tako neću da pogrešim, i saradnje, odnosno, kako se to kaže, pomoć proizvođačima na selu. Da li pomažete i koliko pomažete u zadnje vreme? Sve više i više. Pa pomažemo koliko god možemo. Nekako je krenulo od starta, evo već 5-6 godina, kako smo stvarno zajedno u ovoj jednoj priči sa jednim našim internim geslom, a to je vi petite rakiju, za ostalo ne možete se sekirate, u smislu, evo, danas je puno toga trebalo pripremiti, u smislu papirologije, papirića, šifriranja, pakovanja, sređivanja. Znači, vi dođete, mi ćemo da damo kompletnu tehničku i logističku podršku. To je negde ono što je nama bio cilj u početku ove saradnje. Zoka, da tako. Je to što si sada rekla, to je stvarno, pustite nas da radimo, mi ćemo dati sve od sebe, ispeći ćemo najbolju rakiju, a dajte nam tu podršku, jer što kažu Englezi, support, da možemo opušteno da idemo... Pa negde nam je to, ne znam, da što se mene tiče i mojih saradnika, koji to, evo tu se mora da pomenem Natašu Ankicu, od starta smo negde u tom nekom razmišljanju, znači vi radite taj posao najbolje na svetu što možete da ga uradite i naravno da nemate vremena, jer mene lično nerviraju papiri. Papiri me dovodi do ludila. Znači mi ćemo tu da vam pomognemo u svakom smislu te reči, početi i od projekata, i pisanja projekata, i konkurisanja, i apliciranja, i pisanja izveštaja i svega toga. Naravno, radimo zajedno, ne možemo bez njih, ali znači govorimo o tom nekom čistom vremenu, eto, tako da, pa negde ne znam, ja sam možda od malena vezana za ovu tradiciju našu. Toliko su srećni i ponosni, treba da budu članovi udruženja Šumadijska rakija, što imaju vas, imaju Nenada, imaju jednu isto regionalnu agenciju koju moram pomenuti, Nenada nije tu, koji je u stvari, kako je pričao kod mene u podcastu, okupio ih nekako, skupio ih, ukoj ih. Kod nas Srba, tako, teško se spojiti dvojice, ali neverovatno. I da su još, kaže on, opstali 8 godina ili koliko već. I ovo je 6. i 5. ili tako? Ovo je 6. festival, a 6 ocenjivanja. Tako je. Mi smo, moram da pomenem to, Centar za strano žitje je napravio prvi festival rakije. Ako se sećaš, i ti si bio tu, čak imamo jednu fotografiju zajedničku. Ja se sjećam da su imali jedno i predavanje kod vas. Jeste, otrevanje ranke, jeste. Jer negde nama to je bilo amaterski, ali smo probali. Na kraju preuzela turistička organizacija Grada Kragovica koji to radi vrhunski, koji je to posao. Ali smo mi negde pokrenuli onako štapom i kanapom da napravimo taj prvi festival rakije i negde je tu. I šta je, kako funkcionišemo? Znači, asocijacija, naša Šumadijska rakija, regionalna agencija i Centar za strna žita, svako radi svoj posao. I onda funkcionišemo savršeno. Svako radi svoj posao. Tako je. Spomenula si, ja sam spomenuo Crvenu ranku, sjećam se tog predavanja, davno je bilo, kad si ti to prepoznala. Toliko godina valjamo priču i toliko se borimo za tu ranku. Ti si mi pre par godina i prošle godine obećala da se napravili određeni koraci gore, kad kažem gore, mislim na savezni nivo, odnosno na republički nivo. Da li će ljudi koji sade ranku imati neke subvencije iz oko konačno? Absurd je. Šta je, ja potpuno razumem, ali razumem donekle i neke druge stvari. Šta je u stvari tu najveći problem? Papiri. Papirologija je najveći problem. I da dobijemo neki sertifikat, nema matične zasade. Upravo to. To je najveći problem.
Znači, jednostavno, ja prepoznajem razumevanje svih ljudi koji hoće da pomognu, hoće da uđu u celu tu priču, da se naše autohtone domaće sorte što više potenciraju, da bude naravno i vrhunski, pogotovo kada govorimo o brendu Čačanska rodna, Čačanska lepotica. Znači, to su sjajne, ali da se negde vratimo tim nekim našim korenima. Zašto? Zato. Znači, zašto? Zato. Uvijek ima odgovor da nemamo dovoljno vremena za odgovor zašto. Ali jednostavno, zakon s druge strane štiti sve nas od svega na tržištu. Tako da ja i taj deo razumijem. Ne možemo bez papira. Ne možemo ni sadnice, ni semensku robu, apsolutno ništa ne može bez papira. I to je potpuno u redu. Vi to najbolje znate tamo, nije to samo jedan problem, mi sad, nas boli crvena ranka, ali tu ima tako dosta domaćih semena, sorti koji bi trebalo da se... Tako je, i to sve ide legalnim tokovima. Znači, ali ti si jedan teki. Ti to radiš, ljudi tebi veruju. A šta ćemo kad se pojavi sutra neko bez papira, pa kaže, evo DM mi. Uzeo sam u DNA, pa neka preprodam. Jasno. Čekivali smo institut, ali negdje su malo stali. To je jako dug proces. I dosta košta. To nisam bio svjestan koliko košta. Znači, to su 10 i više godina procesi koji traju. Ja moram da zanovi celu jednu priču. Tako da. Ajde opet, kao i prošle godine, obećao da će narednim godinama apsolutno uvek. Jer tvoje angažovanje prema Beogradu, angažovanje prema ljudima koji su u vlasti, a znamo vrlo dobro da je i naš prijatelj Danilo Golubović gore kao savjetnik premijera i da pokušamo sve zajedničkim snagama da to, ali naravno sa papirima. Idemo onako kako treba. Tako je, ali je proces, ali nećemo da uspjeti ima koliko dugo traju, pa se nadamo će za 2-3 godine moći već da uđemo na subvencije potpuno legalno u smislu. Ja ljudima dajem račun poljoprivrednog gazdinstva. Naravno. Jer dođu kod mene, vide ja to na taj način. No, izvolite. Možda nije ni to. Kako da kažem, to je u redu. Zato što si ti neko ko traje već godina. I u koga ljudi imaju poverenja. I koji pokazuju na svom primjeru od rasadnika, od održavanja, od nege, od svega toga. Da, oni mogu da vide i sadnice i šljive u 10. i 11. godini ranke i ono koji su... Tako je. I ono, izvinim što je mnogo bitno, mogu da te pozovu telefonom uvek i da ti kažu, deki, imam problem, desilo mi se to i to, šta da radim u svom zasadu. To je jako bitno. Svi su uključeni. Profesor Ivan Glišić sa agronomskog, on radimo sad rezidiju i pokazat ćemo ljudima kako će da formiraju krunu. Ne smemo da stanemo, bez obzira što radimo prema papirima, radimo da to sve bude onako što na kraju krajeva i država će imati od toga svoj deo. Država ima već svoj deo, naravno. Nema tu priče, Bogu Bogovo, caru carevo, uvijek bilo kod nas u selu. Tako da mislim da idemo pravim putem. Zato hvala ti. Hvala tebi, svu sreću, želim svima nam. Hvala. Super je bilo. Evo ljudi, Zoka Jestrović, direktorica Strnih žita. Hvala vam što ste sa nama. Ovo sad ide svojim tokom, ustaljenim. Idemo do 27. šljivovice, posle kreće ostale rakije, ostale voćne rakije, a mi ćemo polako zatvarati live. Mislim da smo skoro sat vremena i naravno vi ćete vidjeti još par izjava vlasnika destilerije koji su trenutno ovdje, kako je njihov utisak dosadašnjih rakija koje su na ocjenjivanju. Uzet ćemo naravno izjavu na kraju i predsjednika komisije doktora Branka, ali čuli ste ga direktno u live-u, čuli ste i Ivanu Roševića, čuli ste goste iz Makedonije, predsjednik udruženja Šumadijska rakija, Aca je tu, Sale, udruženje Šumadijska vina, tako da mislim da ste imali stvarno prilike da prisustujete nečim nesvakidašnjim, a ne znam kako sam se ja snašao u ulozi nekoga ko vodi live. Nisam baš ovako radio nikad. Rađen je jedan live na institutu kad je bila dodjela najboljih rakija, najboljih šljivovica za, mislim, 23. ili 22. godinu. Pa eto, pišite mi i recite šta ne valja, šta da promenim, ali live je live. Mislim, počinje meni malo jezika, probao sam 2-3 rakije, ali sam ja progunao rakiju, nisam pljuckao.
Tako da kad budem ekspert senzoričar, onda ću moći i ja da probam 50-60 šljivovica dnevno. Ali za sad, boga mi, moram da vodim račun. Vidimo se. Aco, novosti u destileriji Emperus posle 6. ocenjivanja šumadijskih rakija. Ne znamo još ko je pobednik. Sjajne su rakije, kako se tebi čine? Ja sam probao svih 27 uzoraka šljivovica i generalno imam dobre utiske. Zadovoljan sam onim što je pristiglo na ovo ocenjivanje i zaista sam siguran da je svake godine sve bolji kvalitet, a takođe me raduje to što je svake godine sve veći broj uzoraka na ovom našem šumadijskom ocenjivanju rakija. Ti kao član udruženja, jedan od istaknutih članova, je li tako, samo udruženje je puno uložilo u ovaj festival i vidim da će i ove godine biti puno ljudi sa strane koji će doći, pa samo te pripreme kako ti se čine, da li će to i ove godine biti na nivou kao što ste i prošle godine podvukli jednu crtu kao sjajna organizacija? Ja mislim da je naše udruženje, a nadam se da sa pravom to mislim da je naše udruženje najorganizovanije od svih regionalnih udruženja proizvođača rakija u Srbiji i nadam se da će festival ove godine biti još bolji nego što je bio prošle godine, a prošle godine je zaista bio na veoma visokom nivou, tako da radimo na tome da podižemo standarde na srpskoj rakijskoj sceni. Ajde, ne možemo i nećemo da kažemo ne smemo, još nije doneta odluka o najboljoj rakiji. Proglašenje će biti 2. na sajmu u Kragujevcu, na festivalu u Kragujevcu, na festivalu šumadijske rakije u Kragujevcu. Hajde da mi reci nešto, šta je novo u destileriji Emperus i kakve korake ste sada preduzeli? Znam da ima puno toga, sezona je još u toku, je li tako? Kreće druga destilacija ili je već pri kraju? Mi trenutno prerađujemo dunju, otvaramo drugi trezor, pošto je ovaj prvi Emperus trezor skroz popunjen. Radimo na izvozu, u poslednjih mesec dana smo sklopili 3 veoma značajna ugovora za izvoz naših proizvoda. Takođe, pre 2 meseca smo pokrenuli ili lansirali novu liniju proizvoda koja se zove Zora by Emperus. U toj liniji su samo 3 rakije, šljivovica stara 7 godina, dunja stara 3 godine i jabuka stara 5 godina. Imamo veoma dobre reakcije na tržištu. Ja sam sada na ovom ocenjivanju prepoznao, naravno, našu Zoru 7 i mogu da kažem da sam zadovoljan jer je dobila veliku zlatnu medalju, jer su po šiframa, ali ja sam, kažem, prepoznao svoje, što bi rekli, svoje dete. I time smo izuzetno zadovoljni jer ta rakija sa velikom zlatnom medaljom za kvalitet je podstrek da se potrošači sve više opredeljuju za naše proizvode. Da, kao što znam, ovo su sve uzorci iz maloprodaje, to svako može posle sajma kad pogleda koje su ocene, zvanične ocene, može da ode da kupi, da proveri, da degustira i da sam, kao što smo mi ovde ocenjivali, da tako donese neki svoj sud. Ali, što kaže, o ukusima ne raspravljamo, ali smo negde i mi, čini mi se, pogodili ono što su i eksperti, odnosno članovi komisije ocenjivali. Negde smo i mi bili tu. Mogu da kažem da ste vi bili tu, s tim da bih ja bio malo rigorozniji od onog što je naš tim sudija odlučio. Možda su moji kriterijumi malo viši, ne znam, možda i takav dan, jer dođe čovjek u dan da bude malo više kritičan. Ali kada sve svedemo, složili smo se oko najboljih uzoraka, sad da li oni imaju ocenu 0,2 ili 0,3 višu ili nižu, to je nebitno, ali svi smo prepoznali pravi kvalitet. I tu ne može da se omane, znači odmah na mirisu, pa onda se vidi, naravno,
osjećaj boje, odnosno kada vidimo kakva je boja, kada nam kažu koja je godina, možemo da očekujemo nešto. Ako dobijemo neko razočarenje, to je onda, mi nismo, čini mi se, imali neko razočarenje. Ovde nije bilo, što kaže Sale, Art Wine, kaže, nije bilo fulanja, nije bilo nekih greški, znači sve što je u maloprodaji, što se tiče šljivovica, a 27 ih je bilo ovde na ocenjivanju, je u nekom kvalitetu koje naravno i ocene, od same ocene pokazuju. Pa sad vi ljudi, izvolite, ako hoćete da pijete aperitivnu rakiju bele boje koja je dobila 17,90 ili koja već ocena, onda slobodni ste da izaberete nju. Ako hoćete da pijete negde ono kao Englezi čaj u 5 sati, onda uzmite jedan digestiv star 12 godina, 10 godina i sa ocenom preko 18,50, znači u veliko zlato. Za Zoru znam, Zora mi se mnogo sviđa, jednostavno pakovanje, sjajna rakija unutra, posebno sedmica, vidjet ćemo zvaničnu ocenu. Znam da je damska izašla, pa baka Radojka pita kakva je to damska rakija. Baka Radojka će imati priliku da proba našu damsku šljivovicu. Dakle, to je jedna šljivovica koja je kupažirana od destilata koji imaju veće note vanile. Jednostavno, kroz naše fokus grupe je ustanovljeno da se damama određeni destilati više sviđaju nego gospodi i onda smo te destilate koji se više sviđaju damama iskupažirali i napravili jednu specijalnu rakiju, prvu rakiju u Srbiji koja je bukvalno namenjena ženama. Nazvali smo je damska šljivovica i mogu da kažem da osvaja tržišta i u Šumadiji, i u prestonici, i u Vojvodini. Veoma atraktivno pakovanje, idealno za poklon, tako da je proizvodnja te rakije veoma intenzivna. Ili mogu da kažem, prodaja te rakije veoma intenzivna i sve više je prodavnica, ne samo restorana i kafića gde ta rakija može da se konzumira, već maloprodajnih objekata gde ta rakija može da se kupi. Mene baš interesuje ono pred 8. mart. Ako uspemo da ljudima približimo tu damsku rakiju, pa šta ćeš bolji poklon za 8. mart nego jednu damsku šljivovicu. A mene baš zanima, a nisam baš siguran kako će baka reagovati. Ti si rekao, deki, kako bude reagovala, vidimo da je poklonimo, znači dobit će jednu flašu i sada snimit ćemo to uživo, oco, pa šta nam Bog da, kako će baka da kaže? Iz onog koliko pratim baka Radojku, možda će joj biti previše blaga, jer ona je navikla na malo jače destilate, ali dobro. Ali zna da prepozna šta je lepo i šta je dobro. Kvalitetno je sigurno, a da li je dovoljno jaka, to će ona da prosudi. Šta god bude rekla, ja molim da bude objavljeno. I bit će zvanično, znači snimak, tako da vidimo se i Jaco, hvala ti na ovom razgovoru i na vremenu. Na tvom dolasku i podršci koju nam daješ. Uvek za šumadijsku rakiju. Redni broj 24, ocene 18,2, 18,9, 18,7, 18,6. Prosječna ocena 18,6. Redni broj 25, ocene 18,7, 19,4, 18,9, 18,8. Prosječna ocena 18,95. Redni broj 26, ocene 17,5, 18,4, 18,2, 18,01. Prosječna ocena 18,03. I uzorak 27, ocene 18,75, 18,8,
18,8, 18,8. Prosječna ocjena 18,79. Koliko je prosječna za 26-icu? Jel možemo za ova zadnja 3 uzorka, kad smo i mi nešto tu ostavili, onako da čujemo komentare, 25, 26 i 27, onako nas interesuje malo i mi da čujemo. Tu su najveće ocjene, najviše. Da, i mi smo nešto ostavili, ta 3 uzorka. Utiske, šta je nešto presudilo. Ja sam ovdje 20 dao da je 24 koje je Evo, ako trebaju uzorci još malo. Ne. Kod uzorka 25, evo svi smo ovde, vrlo specifična boja, nešto mi, naš neki komentar je bio da možda ima bagreme, akacije. Ne, to je samo stara bačva, to je vjerojatno neki specifični kras koji daje prvo. Bagrem bi dao do cijelu i onda je žuto božno. Ovo je baš bilo u starom buretu, znači ima tu malo tu patiju i taj je dobio, vjerojatno tu ima nekog ferotanara. Ovaj 26 se meni recimo nije ništa nešto spektakularno svideo, iako je kao stara, on je bio razlitan, nikav nekako, znači izgubio. Jednostavno nije imao nikakvu strukturu. I 27-ica poslednja, lepo, meni deluje, evo ja sam baš napisao i na mom listiću, kao da je ubacivano u staru rakiju, da je ubačen svež destilat, tako mi ima jedan, znači, da, osvežen, znači kao malo umnožen, znači i tu je pao na ekstraktivnosti. Inače, po profilu izuzetno, znači, prosto mi je... Branko, 27-ica, nešto kod mirisa meni malo specifičan, čini mi se svaka je sjajno, ovo to 20 pa nagore, sve su dobre. To je stvar dopadljivost, da li ti se sviđa? Ali ima malo tu neko kokosa da sam ja nešto umislio. Kokosa možda bude sigurno. Može, ali nije on ovdje dominantan, on su baš zrele note. Kokos je... Uče više na kafu. Da, više. Taj kafeni ton, neki vuče. To su viski toni, to je kvalitet. Kad se osjeti kokos, to redko osjeti. Meni to na 27-ici nešto malo, ali to svakom šta smo moguće. Ali to je ono subjektivno sad. Nismo mi... Da, viski lakton to dolazi iz bačve. Mora da bude američka bačva, mislim. Američki hrast ima najviše toga. Ali definitivno 25 i 26 su tu mrtva trka, nema to je baš onako... Da, taj miris sveži hrast, lakton, 25 i 27. 25 i 27. Da. Baš je Eto, meni je čak ocena jedna razlika samo, mislim. Ali su različiti profili, ono kao crka i plavuša. Pa dobro, i crka i plavuša. Pa da bi razumeli. Plastično.